हर हर महादेव। ଆଜ୍ଞା ମହାଦେବ ଭିତରେ ଶିବ ପାର୍ବତୀ ରହୁଛନ୍ତି। ଏଠୁ କେତେ ବାଟ ହବ ଆଜ୍ଞା? ପାଖରେ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁ ମହାଦେବ। प्रभु आ से अच्छी कि से कौन मंदिर अच्छी? हाँ ये पा যাই হনি কি আগ বেলা দেখে কথা କ'ଣ ହାମ୍ବୁଡ଼ି ହାମ୍ବୁଡ଼ି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ହଁ ସେଇଠି ସେଇଠି ଆକା ଶିବ ପାର୍ବତୀ ଯେଉଁଟା ଛାଡ଼ିକି ଆଇଲେ। କୁଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ଅଛି ଯେ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେଣି। ये होती माँ शिव पार्वती गुंफा भितर अच्छा जयपुर कोरापुट डिस्ट्रिक्ट। जय गौरी शंकर जय माँ।